Anya laki din! Apay nga ta. Kalat mo na si Maya ti biyag dalo siya. Ay kasta nga talaga tanagagdakit nga road nga gasawa. Kitaam nakagatang damanen iti kabarbaro asufada. Idi damo, refrigerator ti ginatang da. Sa idikwan, dakkel a TV. Sa ita, nagpintas asufa. Kas iti kinunak Joan nagagda nga main nga gasawa. Iso analabit nakaurnong da. Diyak lapat dyan. Imposible Anya ti imposible iti dayta. Ti amukit diya katadaan numalya nila kay na. Anya? Nalabit, agkup-kupit iti opisina da. Ay, di kag sasao iti kasta panang dadael dayta Joan. Anya lakit din aya. San man, mamati ka kanyak, Maria. Isardeng mo daytan Joan. No awang gatangem nasaysaya at no gawid kan. Tadyak kayat ti mairamraman iti bagbagam. Anya ti may sinasao day jay a Joan, Maria. Nakitak a naggapo dito istor mo. Amangan no siyak manan ti sinarsarita na ditoy. Kwa, saan mo't kitde, Lucia? Naglain day jay amang padakas iti kaaruba na. Iso akagurak launay. Iti na minsan, napan na inwarwaras nga agkursunada akanokin nila kay na. Aya, Ay, naimbaglaangan tasaan anamati nila kay ikaw. no apay ngamin nga kasta ti mapanasarsaritaan. Wan nga rod nakita na laang nagkuyog kami amagmag na ijay dalan. Kastakit dahin ti mapan na sarsaritaan. No apay ngamin nga nagkuyog kayo Wana, tanaira na nagkalugan kami iti jeep. Ay, kasta gayam. Iso asaan nga agbidot manen amang dadaal kanya. Tamangan noan niya ti aramidakan ko na. Kwa, anya itayan tigatangam, Lucia? Gumatangak iti sukaken soy Maria. Agadobo akman. Sige, mabitlaang tayalaan ka tigat-gatangam. Bakit? Jack kayat ang makiap-apa ka? Tasaan anasayat niya ugali dayta? Basta, iti kanito amaduktalak asar saritaan nakmanin ni Joan. Ay talaga siwakag tingiwat na. Bay-bay amlat ta ka di dayja tao. Di oray man anya ti sasawan nakin ka. Tinaskain kat saan apod no. Agruam nga road. Basta, saan ka makiap-apa? Tasaan anasayat dayta apakasarsaritaan? Si kamot la tinakababain. Anya ti kinunam, Joan. Saan kit din apod no, nanang? Ang mga nukamang ti sindikato ni Anselmo. Iso asim Maya at ibiyagda. Adda kaday pamanaknak mo iti dayta. Rayawan pamanaknak ko, nanang. Tapod numad. Pangalaan da nga rod iti inggatang da iti appliances da ngay. Mangup opisina ni Anselmo. Dakkel ti sweldo na iti opisina ang ayan na. Oho? Jak pa adakkel ti sweldo na? Ang mga no minimum laeng? Ti importantay, adda panggadan na. Ngam kunammatla no asino ni Lucia? Kunamlan bak nang? Apay ka di manaon. Nagpipindas dagiti kawas na. Kundi manicure kan pedicure pa'y itan. Anya, Kan padak mutla ang agab-abang. Sa ita, kunamlan bak nang. Bakit? Nakasarita ka untakin lutay di tabangir abakan ti alutay. ka, Gatangan tan patakderan tay ti balay tayaw. ay kat mayat alakay. Agpatakder ta iti dakkel abalay. Sigurado, kasta unay manin nga apal ni Joan. Sana kasta, bakit? Baliwam ti kasta nga ugalay. Tanaragragsak mutla ang dagiti agkakaruba nga kikinawatan. Jak pakaragsakan akaarubak ni Joan. Ay, saan kumakasta? Bakit? Pangaasay, tabaliwam ti ugalay. Jak kayat ang makiap-apa ka kunak manay. At to'y tinatgadak, bakit? May baglakit din ta nagsweldo kami ita. Mano da ito, Kompleto da ita, awan naksay. Nasaya at mo.
No apay adi ka ngamin makasapol iti pagsweldoam iti dakkel. Iti kasta, saan tayo kumamot nga agab-abang akastoy. Makagatang tayo kumamot iti kabukbukodan tayo abalay. Ket, anya ngay nga rod. Sa nabali amay sakla karpintero. Tinasken, at da pagtrabahwak. Kanayon nakapapaapalan day di alusya. Pasikat. Pangasim, tadi ka makiap-apa, bakit? Diyak kaya ti kasta. Tauray na kurapay lati panagbiag tayo. Basta natalina ay tayo. Awan ka apa tayo. Masuro na ka ni Lucia. Kunamutlano baknang da. Agkaragatang da iti gamit da. Di mon pakibiyangan ti biag ti sabali. Ti biag tayo kit di ti panunutem. Kitaam no kasano na ka matulungan. Makao matikas to'y abiyag. Rigat lati adda. Makapasuron. Wen, pare Sandro, no kayat mo, makitrabaho ka, iti patpatakder ko abalay may. Ne, agyaman na pare. No awan pagtrabaho kam ita, umaikan dito ayan ka o. Wena pare. Addan ng kontrata, iti pan nakaipatakdar ti balay may. Nga mabalin ko latta nga ibaga ama isa kang agtrabaho. Mabalin mo latta ti mangrugi inton bigat. Ta kasaritak pa iti mang kontrata iti balay may. Wen pare, katagyaman na. Makitang ita dayta, Sandro? Kalat amang ipatakder da iti balay da? Sapay nagdakkel abalay iti patakder da. Bakit? Kan may sa, ginatang da ti lote apang ipatakderan da iti balay da. O, nangalaan da nga iti kwartada? Awanan bibiyang mo dita. Di ka makikarpentero kadakwada. Narigaton, nagtaod da ita iti illegal. Ang mga no agmalas tayo pa'y no kasta. Ipakan mo kit di kada kamin ti agapo iti illegal. Saanan? Oy. Di kagsasawi ti kasta. Anya lakit din aya. Agpay sumot! Iso nga agsapol kalaangan iti sabali a pagtrabahwam. Nalpas nga rudin tay sigod at trabaho. Iso adi talangan ipatakder ni pare Anselmo. Imbag dita taasidag. Saan ako nagpletipay? Saan ko nakmat? Agmalas ti biyag tayo no agtrabaho ka dita. Iso saan laangan? Apay adi ka makitrabaho di ta maipatpatakder abalay. Idinto ta inayaban na kamut ni Anselmo. Saan na nanang? Apaanak ni Joan wag trabaho ak kada pare Anselmo. Apay kanu adi na kayat. Anya ti rason na. Amoy umat ti asawak nanang. Apay nga raod nga iso ti patsaw. Adi ka kat agtrabaho. Tagis istambay kalaang. Agapa kami nga rod kini Joan. Iso abay amlatan. Anya nga iti igatang yu iti kanunyaw no awan trabaho. Padasak ti agsapol iti sabali, nanang. Ayun na yun ti asawam. Trabaho lang arudan ti umasidagkan ka. Ngam di nakat kayat. Anya klase a panunod ti adakan ko na. Ay, imbagpay ngagpay so dalo siya. Taaddan ton dakkel abalay da. Ta illegal ti aramid di Anselmo. Kan kamang ti sindikato. Amom ka di adakkel ti maalada dita a kwarta? Ha? No illegal, talaga nga ado ti kwarta dita. Ay. Mangrugi ka man ng Joan. Usto daytan. Di ka agar aramid iti pakadadaulam metla mismo. Saan man Maria? Talaga akamang ti sindikato ni Anselmo? Ken ada illegal nga aramidan na yung opisina da? Isu akasta, makapaitakder da iti dakkel abalay da. Anya ti sasawam, Joan? Ha? Ay na, iso daytan ti bagbagakken ka Joan. Ay, Lucia, awan amok kadagiti lablabid ni Joan. Kinapudno na, laplapdak pa'y nga agsao iti madi kontrakin nila kay mo. Adda aklaang iti asidag. Iso anangag ko ti imbagbagam, Joan. Akamang ti sindikato nila kay ko. Ken adda aramid na nga illegal ija opisina da. Ha? Nangag ko amin day ta, Joan. Ha? May kaduan day ta adaras apa nang dadaal mo kada kami. Ala, agkikita tayo ijay barangay hall. Ta idarum ka. Anya? Di nakiraman di talo siya. Jak kanunungan tinsawsawang ni Joan. Idi pa'y laeng ngay bagbagakin kwa na amade timang dadaal iti kaaruba. Di mo ilat tamamingga. Uray si ka Maria, di ka naglibak. Di nakiraman, Joan.
aramid mula ang dayta, ta sa anak akasta. Sige, agkita tayo di barangay hall. Ay, wunlo siya. Kasta ti aramidem tapno mamingga ni Joan. May saak nga agsaksi. Anya? Agsaksi ka, Maria? Idinto ta sika ti kasarsarita? Wan, ngamjak kanunungan, dagiti bagbagam, ammum dayta. Laplapdan ka, tadyak kayat ti mairamraman, ngam sigimit latta. Kun inwarwaras mo pa'y kadagiti ka aruba. Iso anas ken ang maitkan iti pagnakman na. Agruwam ka talaga. Lakay, agmultaak ka no. Nalpasan ti tungtungan medyo barangay hall. Kat kunada nga agmultaak iti 5,000 a pesos. Baka mo ka na iti pagmultam. Anya? Awan panggap mo amang tulong kanya? Itian niya aga po at tulungan ka. Mangibabain ka nga asawa. O sige, ingka nga rodan di taayan ni Lucia. Ta isoma ti isakit mo? Di ore agasawa kayon? Anya? Wan, ingkan iti ayan ni Lucia. Siguro, ag gusto ka kunkwana, iso nga isakit mo launay. Ay, anyan ti kasta nga ugalim. O sige, pumanaw kan. Tadinak matla isakit nga asawam. Di ore ag sinatan, pumanaw kan. Anya, pinanawan niyaw ni Joan. Wananang, katagnagd kami pailang dito balayo. Kaduak dagiti duang anak mi. Nala, awan parikot iti dayta. Talaga na umakon kini Joan, nanang. Agsina kami na talaga. Total, isumot tinakarit nga agsina kami. Ay, oo na yan. Awan lat na pa nagbaliw na. Mala, agyan kayo nga rod dito'y balay. Nasaya at tapno saan amakit kita dagiti anak yaw ti ugalin na. Iti kasta, saan da amatulad. Lucia, imayak di ti balayo. Takidawag ko mga ibabawyo ti multa. Awan ngamin pagbayad ko, Lucia. Sapay pinanawan da kon dagiti aga amak. Insinan ako ni Sandro. Ay na, Joan, amok no apay nga insina na kati asawam. Lucia, Ken awan bibiyang ko, no insina na kaman ti asawam, tagapumit la iti ugalim. Nauman kan ka, ket ita, agbayad ka iti multam. awan pagbayad ko. Makaamu ka na iti pagbayad mo, awanin bibiyang ko. Pangaasim, ibabawim ko mati multa. Dayta tinapagsasaritaan ijay barangay hall. Iso asaan ang mabalen nga ibabawi. Basta agbayad ka, ganabem at chismosa. Ay, awan maipautang ko ken ka, Joan. Agasem nga iti 5,000 nga utangem. Pangalaam nga iti pagbayad mo kat awan mo trabahom. Alangan mo nga isakripisyok ti ganan siyak dito'y store ko tapno la ipautang ko kin ka. Pangaasim, tatulungan na. Ay na, awan maitulong ko. Tikit di aramidem, in ka makisarita, nga inutem abayadan ti multam. Ken mangsapul ka nga minen iti panggedam. Tadi ka pumanag nalat taditan nga panagmarmarites. Maria, Idi pay lang amin na binagbagaan ka, adi ka sumanao iti kontra iti kaarubam. Tama nga, no day tamot lati pa kadadaelam, ngem di ka ngamin dumngeg. Akasla, kabailam amin a tao iti panagkunam. ay nga, nangalaan ngay nga rudalo siya iti kwartada. Kalat abimak nang da. Ay na, nangabak ka no, ni Anselmo iti tinayaan na miro, ijay ilay. Ha? Kastamot, ti ko na ni Lucia. Anya? No pay kasta, awanen ti bibiyang tayo no sa dino man tinaggapuan ti kwartada. Kun saan anasayaat nga inkadadadaulan ti kaarobam. Agnakem kan Joan, tano saan si kamot la tinakababain. Anya laki dain. Nasa isayatan at ibiyagmaw ti intunaram. Ngam ti inkasarsarita ti karubam. Nang runa pa'y no panang dadail na ita. Gaputakas iti kunada. Anyaman nga inkaramidain. Agsublimit lakin ka. Hala, papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Ngayon tayo pinaulwan. Manar sarita.
Dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Nabarte ka kaon, pari Jackie. Agawin ako ni Jay Balayme. Saan ka pa nga away, pare Tyson? Aginom tapay. Adupay ti arak ken pulutan ta. Talaga jakon kabailan pay. Pari Jackie. Nabarte ka katalagan. No ipilit mo ti agawin. Makaraman ka kanya, pare Tyson. Anya? Di nagpabay ng pare Tyson. May salang akong tarko ken ka maudatal kan. Good padasama, pari Jackie. Sana ka mabutang kan ka. Buksingan ka mata. Kasta gaya pare Tyson. Ambom kate, analaingag iti kung fu. Nalaingak ngagbuksing, pare. Katag sinubok ta iti kabalan. Dahito iti kongtar. Tawas Tawas. Sana nagdisuti kong termuhanyak. Sakmat ti dumanag. Saan ba ta nagdisaw ti danog mo kanyag pare Tyson? Dahito'y pa iti sidekick. Tawas mananti kong termaw. Di ka glise, pare Tyson. Nanang! Apay aya isang anak ko. Kas kala maururaman. Natatangkan tata Tyson. Apay datayson ken tatang mau. Agdindinanog da iti pag-iinuman da. Anya, Inkay anawaan ida, nanang. mala mapantay ti ayandang aglablaban anak ko. Anyat mapaspasa amak butaw. Aglablaban da ngagpayso, ngamsan mo't ngagdisdiso dagiti danog da. Anya, Buyaan nyo kadiida, nanasyon. Dahito'y ti parakan ka. ay sos, ilaylayat na pailaang ti danog na ngam natumban. Ay sos, natumba mo't laang ni Tyson amang danog kumakin ni Jackie. Makapakatawa ti aramid da. Aglablaban da ngagpayso. Saan ba't ngagdisdiso ti danog da? Gapo iti bartak da. Papanaman na ang Jackie. Rumor ka manan abigbigat. Mapanak la makikaroba, siyon bakit? Amang ano ag kung fu ka manan numapartek ka. Anya nga ag kung fu asasawam, siyon? Saan kit deng? Kat nagdinanog kayo kin ni Tyson idi kalman. Ngam saan mat nga agdisdis so ti danog yaw. Gapo iti bartek yaw. Nagdinanog kami ayamat, kat awan mat ti malagip kaw. Kasano kumamalagip mo? Kat kastaunay abartek yo kin ni Tyson. Tunggal dumanog ka. Matumba ka. Anya? Oray ka la maisob-sob-sob nga kugtar. Mangibabaing kalak lakayan. Anya laki din ni bakit? Diyak amo day tangay magbagap. Ala, magtugaw ka, Tata Jackie. Aginom taman kit di arak. Kakaiso na nga dakwartak. Wow! Naimas ti arak, basta libre, botog. Ay kito na, Tata Jackie. Agmay-may sak namin nga ginom. Iso nga inawis ka. Ay na! Wow! Nagadupay tinaidasar apulutan botog. Uy, ado ti pulutan ta. Nagimas ti pulutan ng runa no libre, botog. Nala, mangalakan iti inumam nga arak, Tata Jackie. Aginom tan iti arak. Ay uwan botog. Arak ko naman.
Oops. Yeah. Yeah. Ay. Anyat aramida mon manong Jackie. Agkungkung fo ka maten nga agmay sa dito'y dalan. Yeah. Asus. Ay, nabartek ka manen. Isong agkungkung fo ka. Yeah. Oops. Yeah. Ay na. Ay, di ka agpusipos itinapigsa. At ang mga numatumba ka. Daytoy pwede kong taram. Ay. Manong Jackie. Ay, natinagan ni Jay Kanan. Anay ko. Anay. Nagsakit tintero abagay. Apay nga dadonor ko. Anay. Apay, di mo amaw ang naipisok ka ijay kanal gapo iti bartek mo. Jackie, Anya. Ay, jak amo day taas yun. no awan ni kabagis Anay, mo asimang, nalmes kan ijay kanal ang nakatindagam, lukaw. Anya. Agkungkung fu ka kanuan na bartek. Idi kwan, natinagkan ijay kanal. Anya. Inaramid ko ayamot day ta. Talaga mo, bagbagay mo tinagan mo a Jackie. Jackie Chan. Nagan tinalaing ako makarate. Anya. Agkong pumaster ka mo ten numabartek ka. Anya nga ita tinapasamakan ka. Naga daw ti donor mo. Gapo itinalabos apa naging inom mo iti arak. Anya laki din ni siyon. Anay. Anya lakit din ni siya nasasawam. Di mon ammo ti lubong mo no nabartek ka. Oh, yeah. Yeah. Ay, sus! Anyat aramida mon tatang. Nabuakan dagiti manok ko. Awanan, bayan kita manok. Aglalaban kami. Anya? Nabartak kayo manen, tatang. Agkungkung fu kayo manen. Apay akabusor yun, dagiti manok ko. Lumaban da Anya? Kasano ko maalumaban dagiti manok ko? Saan da kamot kan anwan? Anya, san? Kita anday ta may sakawitan, isang. Langan natin mangkugtar kanya. Anya? Ala. Umasidag ka taglaban ta. Kawitan. Ay, huston tatang. Agawid kan, tanabartak kan. Sana gagawin. Naglaban kami tiday ta kawitan. Ay, kinugtaran mo tanday takawitan, tatang. Lumaban Anya? Ay, nabartak manen ni kabagis ko at Jackie, ipagsyon. Apay aya ipag. Ada ijerabaw ti irigasyon. Agkongkong fo ng agmaymaysa. Anya? Nagalas ti nga ng agkongkong fo. Pasaray ibaba na ti sapin na. Ay mangibabain da jala kay. Sapay saan nga agbre-brave. Ay, anawa ako ma. Ngam ang mga nudanugan nak. Sikalatan ti mga nawa iti asawam, ipag. Aginom tayo iti arak, nga mawanti agap apa Tata Tyson, Tata Jackie. Bakit? Tuwa na. Di ka kadi madanagan butag. Agkumpari kami kini Pari Jackie. Saan kami nga agap apa? Saan ka day, Pari Jackie? Ay katuan pare tayo sound. Agpinpin na tagtanga agkumparay. Sana ya. Oh, nangag mo butag. Agpimpin na tag kami nga kumpari kini Pari Jackie. Ala, rugyan tayo nga rodin tayo ginom iti arak, Tata Tyson, Tata Jackie. Kakaiso na nga damanin kwartak. Nagimas ti arak ng runan no libre. Agpaiso na ita, Pari Jackie. Nagimas ti uminom iti arak, no libre, ti pulutan. Ibo sa matan ti pulutan, ha? Anya ko mati bibiyang mo, Pari Jackie. Esos, di mo timbagak nga wanti agap apa, Tata Tyson, Tata Jackie. Dito'y matingami na pare tayo sound. Di pa'y lamang alay tinapoy ta ipangan na lang ang dagiti pulutan. Butog. Abay, pakibiyangan na ka, Pari Jackie. Agpulutan ka mat ano kayat mo? Di nagpagbusuran pare tayo sound.
Anya ti kayat mo mapasama kaya, pare Jackie? Ay sos, di kaya ga pa, Tata Tyson, Tata Jackie. Aginom tayo lang. Buksingan kanto pa, pare Jackie? Kabayalam laki day pare Tyson. Sana saktikan karitem, pare Jackie. Sige. Sige, Day talata mga ramitan. Pormaan nagitibok saing. Ha? Sumardang kayo man, Tata Tyson, Tata Jackie. Di ka aglaban. Ano, dinanog mo tiropak. Dahil matiparakan ka. Anak, kinagat mo tinapayag ko. Huston, Tata Tyson. Anay. Di mo kagatan tilapayag ni Tata Jackie. Anay, nagsakit. Anay ko. Kinagat mo tinapayag ka. Huston. Anay ka. Anay, nagsakit na ot-ot laonay. Nagsakit ti kinagat ni Pare Tyson na napayag ko. Agyaman ka. Tasaan anapursing tilapayag mo. Tiyawanan ba'y na Tyson? At napuli na nga asaw. Kinagat na din tinapayag ko. Anay ko. Day gunggunam. Day tati maalalam iti nalabos apa naging inom mo iti arak. Nauna anak lang daya Tyson kahit. Palsik tumat laeng no makita ka. Anya, Ay, kagatag tumat niya agong na. Tapnoag nakam. anya. Anay ko. Nagsakit tilapayag ko. Kinagat na. Anay. Ay na, mangibaba ini tatang, nanang. Ay, wun nga rod anak ko. Matintin nagpainjay sa pinang agkongpo-kongpo iti salunan. Katkatawaan ang dagiti tattao amang buybuyakin kwa na. Arig na di drunking master. Ay, mangibaba inday tanga amam. Isulangan ti buybuyaan dagiti taktao. Inakanawaan ni tatang nanang. Matnagan di sa pinang agkarkarate. Ay, unan ako. Inka anawaan ni tatang mo tanay. Mangibaba inon. Gusto na itang tatang. Sikan ti buybuyaan dagiti tattao dito'y salunan. Hapayayalap dan nag-isang, ha? Agkong fu kayo manin ngagmaymay sa dito'y nga ti salunan. Kababain. Idol ko nga rod ni Jackie Chan, anak ko. Wanan, nga magawit tayon. Matintin nagpayan dito sa pinyo. Anya ko ma. Umay ka tatang, agawit tayon. Agur-urayan ni nanang di tarwar ti salunan. Diyak kaya't ti agawin. Kaya't ko pa iti agsala dito'y saluran. Saan mat nga agsalsala ti aramidan nyo? No di kat agkarkarati kayo akas lahat na kalaban nyo. Kalaban ko ni Bruce Lee, anak ko. Anya? Diyak kaya't ti agawin. Baybayan na nga ang Kung Fu. Kung Fu Master ko naman. Ay, talaga adya kon makaanaos ipag. Mangibabainan ni Jackie. Agkongpo numabartag. Wan nga rod ipagsyon. Nalimbong mat ti panunot na no saan anabartag. Kas kumaita. At dalang ijay sirok ti mangga anak atugaw. Wan ipag. Nakaululimok dayta no saan nakainom iti arak. Nakataltal na. Ay na, paritan nyo nga ginom iti arak. Tapno saan ama isagmak ipag. Hay, adon adaras a pinaritak nga aginom iti arak. Ngam aglibas mo't amapan makiinaum. Anya? No siyak ti mapunuan. Ay, jaklamon ipag. Di na urayonan ang makaungutak. Ha? Ni tatang! Dandanugan na matan niya pusti ti kuryente. Ipagarup na siguro akalaban na day tapos ti kuryente. Ay, nini! Kugtagugtaran na matan. Ah, ipakamok adagos ka ni nanang day to'y. Taiso ti mga nawakan ni tatang. Apayan di ka lumaban, ha? Lumaban ka? Ipakitam ti kabaylam. Ti konam nga tagat mabuti nga ka nga. Hoy,
Kung Fu Master dito, tapnamam. Iswa din nagkabayalan. Lumaban kayo, ha? Patayat ti kalaban ko, ko nagpatayat. Dito parakan ka. Anday ko. Nagtangkan pitulang mau si kakalaban ko. Anday ko. Oh, Jakay, kapay adandanugam day tapos titi kuryentay. Huyo. Anya, huyaw kunam kanyak, Jakay. Hindi ka, mamo. Sino kaya? Ha? Kasta gaya ma, mabit lang tenak mga lay titalay. Irakod ka man langan. Agpatulong ang kadagiti tao, tapno mairakod ka. Ay, sakit ka iti ulaw. O karkaran nagdito'y poon ti mangga. Nagaduti kuton dito, kinagatdaan ti itlog ka. Ayan ko. Day ti maganab mo, Jackie. Ita, amunak matsiguron. Ay uwan. Hamamukan bakit? Ay pakawanid na kaon. Nagadunti kuton ako magkagat kanyak. Aging di ka agnakam. Saan ka nga ukarkaran dita? Mangibabain ka nga asawa? Kung fu master ka kitdag no mabartag ka? Agbalbaliw ako na. Isahan ako niyag barbartag. Promise. Basta ukarkaran na kaon. Anay nagsakit. Kinagatan dagiti ko taon. Ti ubet ka. Anay. Limtag san ti ubet ka. Saan ka di analaing ka nga agkung fu? Pati posti ti kuryente kat kalabanam? Ala, kalabanam mga raw dagiti ko taon. Anya. Ay pangasi mon bakit? Ay nagsakitin ti ubet ko, kinagat dagiti ko taon. Agbalbali wakaw na. Itan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Kung Fu Master, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Thea Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Nagsiglat kan, Uncle Pakito. Kaya nayat mo gaya man ni Vilma balikbayan. Ay, wala ba raw? Nasiglat at talaga na ito yung ulit tagmaw. Ay, nagganasan, Uncle Pakito. Nakabaniit kayo iti ada yung ubengem iti da kayo. Sapay naglapa na babae ni Vilma. Sana ngagpilpili iti sana napintas sa babae. Gabi kanhan. Tikayat kaw. Dito pang misyon ni Basti kapintas na buta. Kas kumaka ni Vilma. Isam na pailang may na mabalin mo na kamatisan. Anya, makamatisan ayamat ti isang Uncle Pakito. Kawin! Tikayat nasa wanday ta. Isam pailang ulam na. Naay. Apay akat katawaan nakpakitaw. Anyat kat katawaam ay apakitaw. Ay, piman ka mo Fernando. Aging gay tawang pa'y jowa. Aha. Kita na. Upat ti jowa. Pasig dami na nagpipintas ka. Kwa. Karon to pa ya makajowa ka ka napaklan kamot atok ma'am. Dinakman kantsawan pakitaw. Ay, aglati na ita espada. Ano di mo asain? Anya. Ay, ayatan ka, Vilma. Ay na, di nakagkan di taman. Ay, nagpintas ka talaga, Vilma, mahal. Awan umasping iti kinapintas mo. Talaga, mahal. Wait, mahal. Nagpintas ka.
Naidumduma ka, babae. Amang nukong kunamlaang dayta. Gaputa balik bayan na ken ado ti kwarta. San man? Talaga nga'y ayatan ka. Apay, adda ka di manen kayat mo kanyak pakitaw. Kwa, kayat ko ti kwarta. Ada kayat ko agatangain. Ibagam ano mano ti masapul mo. Taipaay ko adagos, pakito mahal. Sa 10,000 pesos, Vilma. Okay, itid ko adagos kun ka mahal. Ay, agyaman ak mahal. Ay na talaga nga ay ayatan na may nga orela lakayanak nga adayaw nga mitisi ka. Ay na, nagtaer ka ngamin mahal. Ay, nagpigsa ti karisma. Patitam da ito a kwarta, Fernandaw. Na isagsasanga 1,000 pesos na nagadaw. Nagado a kwarta pa kitaw. Nangalaam nga iti dayta a kwarta. Ni Vilma chicks ko Nasiglatak alalaki ko naman. May salakid da ikaw. Hay, mang tinadago sa niti kwarta. Aya, Wala, ituladin na ngamin Lakay kamot na nakas kanyak nga mawampay la nubyam. ay, kantyawan nakmanin ako nakpakitaw. Sige, panawan ka pa, Fernandaw. Mapanak man pa iti ayan ti may sa chicks ka. Kukuam latan ti umapapal kanyan. At ay sagot ko ken ka, Marimar, honey. Anya dayta, pakito, hanay? At kita, honey. Ha? Dua sing-sing, ti sagot mo kanyak, hanay? Saan adwa day ta sing-sing, Marimar? May salaang day ta sing-sing. Agyaman nak nga rod no kasta, pakito, hanay. Balitok ka di daytoy? Uwe, nanay. Balitok day ta. Napatag a balitaw, akas mutla iti kinapatag mo kanyak. Sika talaga, pakito, hanay. Ay ayaten ka, Marimar, honey. Ay ayatin na, nga oray ada diferensya ti panagkitak, hanay. Wen, Marimar. Saan aparikot kanyak ti panagkitam? Tinapatag kit ay ayaten ka. Di mo man ni pasikat kanya dagita nobyang pakitaw. Nakalaslas-tog ka, di ka mangaroon makaputaw. Ni manang met. Ni manang mag, talaga mag, agpating gagalaang iti sao. Ada kaday nasikagam kadagiti nobyam kadawang pay mag. Ala ni manang. Ala ni manang, ada kuman nasawam kan anak mo. No talaga nasiglat ka, nalaing kalaang agsaw. Ngam di mo mag-amaw, ti mang sikaw. Anya laki di ni manang kunaya, takansyawan na manan. Iso garaw, dadi mo pang pangas kanyak dagita nobyam. Ay na, dakla kaya tagsaw. Ang mga no makasairak lang itirik na. Jak kaya ti agbasaw. Asino talaga ti kaayan ayat mo kada Marimar ken Vilma ang kalpakitaw? Ni Marimar ti kayat ko gabay. Nagpaiduma ti kinapintas na. Wana ang, Ngem, anya? kwa. Jakon baliksan ti kayat ko nga ibaga, Angkel. Agbaso lang tingiwat ka. Ay saanan na dahi ti pagsaritaan ta. Mapantaman kidya ginom iti arak. Kakaiso na nga daman ng kwartak. Asino tinangted kan kay ti kwarta, Angkel Pakito? Siyempre, inted kanyak ni mahal ko a Vilma. Ay ha? Wen, kanakan. Umaykan. Intakag siyatid. Dua magkayam ano ang tipad-padigusam diti karayan, Tata Fernando. Saan adwa tipadpadigusag anwang Marimar? May salaeng. Aya, kunak no dua, Tata Fernando. Nagsapa kamatin nga imbay naglaban dito'y karayan, Marimar. Awan, Tata. Ay, nakakayang naglablabahan ni Marimar.
Ay na, ay nagpudaw gayam ti silang na. Ngay, apayagit kita anak matlatan, Tata Fernando. Kwa ay awahan Marimar. Mababain ka manin kanya? Nay, 5 baga manin tiropam. Amaw, Tata Fernando, nagtaer kayo man. Anya, siyak, nagtaer kunam Marimar. Aywan, Tata Fernando, kay kayat ko ti lalaki nga upat ti matana. Anya, ay saan niya upat ti matag, Marimar? Dualaeng. Ay, Ay sus, ay sus, ay na, inyad adda na tinagkayang, kat agparparang tinagpudaw aslang na. Apay ngay, jak matin malipatan din na pudaw aslang ni Marimar. Ay, anya ka din tayo amarikritnak. Ay, agawid akidain. Sana balay, talapadigos ko matin wangkaw. Agingga ka dita. Kat managbabain ka pailaang, Tata Fernando. Kwa. Hindi ka kumagbain kanyak, Tata Fernando. Ikang ka iti sabon, toothpaste, kan chocolate. Ikanak iti pasarabaw, Vilma. Wun, Tata Fernando. Adaw, iti pasarabokin ka, Tata Fernando. Agyaman Vilma. Awan ay nyaman na, Tata Fernando. Ay sos, ay sos, naglawa ti kamisita na. Kat agparparang timuging ti barukong na. Nay, napauli magkamutang, Tata Fernando. Kwa. Kwa. Ay sos, ay sos. Napayan, Tata Fernando. Awan, agawid akon, Vilma. Ay, Ala, nabasamot tanda ta sa pinmaw, Tata Fernando. Nakaisbukan samot ta. Bitaw ang managbabain. Saan to Apulos ang makanobya? aday ta ka manain pakitaw. Kantsawan lak manain. Kasanwa di kakantsawan, Fernando. Agkatawanan talang maging gatawan pa'y nubyam. Pakitaw. Kitain na ka. Uray nula kaya kaon. At dapat lang gusto kanyang nga umubeng. Nasiglatak ngamin. Pakitaw. Ay, piman kamit, Fernando. Managbabain ka gamin. Imot, Fernando, di naggapoy di balay da Vilma. Kanya nga itinaramin na dita. Jayan. Nagpadayan. Nananata nagpartakanag na. Ay, kartingak ti mapandita balay da Vilma. Ang mga dadakas nga inaramin ni Fernando, itinobyak. Kanya tinaramin ni Fernando dito'y balayaw, mahal. Pinakan ko iti chocolate, mahal. Anya, pinakan mo iti chocolate ni Fernando? Saan la chocolate? Impakan ko kenkwana. Anya pa'y mahal. Pinakan ko iti imported amanay. Anya, pinakan mo pa iti imported manay kunam. Wen, mahal. Kasta unay tiragsak na anakapangan iti imported amanay. Anya. Nagnanam ko na, mahal. Ha! Asinega ko ni balay da Marimar. Ni Marimar talaga ti kayat ka tanay dumduma ti kita pintas na. Nagamo pa iti ropa na. Ay, kartingak ti magna.
Ay, mailiwak nga minan ama ka... Ay. Nimot Fernando di naggapo di balay da Marimar. Na. Anya nga tinaramid na dita. Ay, darasak timan na. Damagag ka ni Marimar no anya ti ginagara ni Fernando dita balay da. Anya tinaramid dito ni Fernando, Marimar hanay. Pinadigwan na kiti naima sa sidaan. Pakito, hanay. Anya, pinadigwan na kay tinaima sa sidaan. Anya nga sidaan day tahan eh. Sa bunganay, hanay. Nagimas ti dinengdeng sa bunganay. Nang rona no adda sa luyot na. Hey, Apay, nalpay mo tabaga, mamay dito'y balay, pakitaw. ay, Nagunag data nga sina ay maun, pakitaw. hey, biyagaya. Apay aya, pakitaw. Anyat pagparpari ko tam. Masakit tinakam ko manang. Tapay, nagsasakit na nagamaw. Makariknak mo iti panagsilaws. Anya? Agsilos sakmutain. Asinaw, ti pagsilsilosam, pakitaw. Jak kayat ti aramid day ja Fernando. Ni Fernando, ngaw uyawam, ama nagbabaeng, kentok ma'am. Uwain manang. Apay, anya ka day, ti inaramid na ya. Simrek nga ron iti balay da Vilma. Pinakanmat ni Vilma iti chocolate. Anya? Ay agsilos ka talaga. Jak kayat tinaramid day ja Fernando. Ay na, nagimas ti mangan iti santol. Nagsamay. Ha, nasamit ko nam iti daytakan ka ng asantol, mahal. Ay, hindi na ko nawagan iti mahal, tatapakitaw. Tatapokito ko ng mutain. Hapay ngay. Gaputa, ag-break tan. Anya, ay saan na mabalain? Jak kaya ti makiwin na swasken ka. Hindi ka na iayataw. Addan sa balay ngay ayataw. Anya, sino nga ti sa bali ngay ayatam? Ni Fernando. Isu ti ama ti sikugkaw. Anya, masikukan. Ni Fernando ti ama na. Tatapakitaw. Nasigsiglat ani Fernando ngam iti sika. Ha? Masikog ka mo, Marimar. Sino ti ama na itan sikog mau? Ni Fernando, tatapakito. Aniya, ni Fernando tinakasikugkan ka. Inawagan nakpayan iti tata. Gaputa makiwin na swasa kunkan ka. Tatapakito. Ay, saan na mabalin tayo tao? Saan na mabalin? Ay, saan na mabalin? Naon na anak ni Fernando. Sabay ni Marimar ti kayat kao. Anak sakit tinakam kao. Yak maaklaw na nagtinag lang nagitinubyak ka ni Fernando. Ngayon nayayaw ko ama nagbabait. Sanak matgayam ama sikog Fernando. Natilila ang tiriglak. Ay na, agyaman akno kasta, Marimar. Pakawanin Marimar. Apay? Amumod siguro, hindi may papankin ni Vilma abalik bayan. Siyak ti ama ti sikog na. Anya? Sapay la ko mata maawatan nak, Marimar. Waswasan tan ti relasyon ta, kat agkalay sa kamin iti mabiit kin ni Vilma. Fernando. Pakawanan nak, ngamnas kanya agsinatan, Marimar. Ay, maawis kan tao, nagkalay sa kami kin ni Vilma, pakitaw. At daw iti wedding invitation, tatapakitaw. Umay kantuan, kalay sa kami kin ni Fernando.
Agrongaab kamatan pakitaw. Nay, agrungaab kamot nga agpaisaw, tatapakitaw. Nagsakit. Nagsakit at talaga. Ng advance happy wedding lang ka na kayo na doa. Isa na nasakit tinagam ka. Naklon ka na talaga. Saan kami? Ngagkatuluyan ka ni Vilma. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Nasiglat versus managbabaeng. Dito'y drama tayaw, anyalaki din, insurat ni Teatina Minises. Isagsagot ka na kayo, di Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang taraban. Anyalaki din! Dakon, bakit? Nasapak man na ni nagawid. Nay, apay ngay. Alas 4 pa'y lahang iti malam. Awan pa'y la alas 5. May mayat matlang na masapaak. Tapno sana ka marabian. Kat, si Goodmat masipsip ngatan ka. Nang runa, no adda pa'y overtime yaw. Awan overtime mita, bakit? So nagpakada ako ni J. Bakery pagpapayak. Jak kayat ti masip ngatan iti dalan. Ngam sayang mat ano maksayan ti swildom. Isupay mat ati may sa oras. Bayamon. Basta sana ka masip ngatan. Nasaysayat matlayang no masapsapa nga agawid. Tapno matulungan ka nga agluto iti pangrabian. Sige, mangkita kan iti gatangom anateng Elsa. Pasig apres ko anateng dagito isursur-sur ko. Day taman nga rod sitaw, Olive. Tas idaan mi no rabi Iadobok man. Sige 50 day tamay sa arapet. Sige, mangala akon iti 2 arapet, Olive. Ay aguray ka. Kanayon ko ngamin amasabat nila kayo mo no iti malam. Nagsapa man nga agaw-awid. Wen, di na kano kayat ni masipsip ngatan. Iso nga agpakada amasapa iti trabaho na. Ang mga numabutang amasipngetan Ngamin, kunadang adda kano alalya iti ayan ti kawayan di takalsada nga agturong iti main road. Wen, kasla nang agkudaytan Wen kano Elsa. Adda kano agparparang ijay nga alalya. Ngam apay ngay nga italang day ta adamag. Wen nga agpaiso. Nalabit nga italang agparparang Adda kano kayat na apagparangan. Adda matay di na kayat apagparangan. Day ta nga tatirason, no apay amasapsapang agaw-awin nila kay ko? Anya ko mga rod ngay, no saan aday ta? Mabuting nila kay mo, nga mga no iso ti pagparangan tay alalya. Lakay, mabuteng ka kano iti alalya ija ayan ti kawayan, iti dalan manipod highway? Wana. Sino matisan na mabutang ngay? Anya, ay nadado, takarot ka matgayam. Tsikaman ti makakita iti alalya. No di ka tumaray. Saan ka mabuteng? Anya kalakit din dado. Apay, nakakita ka aya iti alalya tapno mamati ka. Ay, jaklakit di kaya ti makakita iti alalya. Adda di ta malikudam! Ay, bakit? Ay, patanak, marakot ka matin kanya. Kaano pa nagbaling ka atakraut na daw? Anya ka di ti bagbagam tatang. Kunan ni bakit mau amasapsapa kanya gaw-awid. Di mon orayan talas 5 aritiram. Ngamin, mabuteng ka. Nga mga no agparangken ka dyan, alya, ije kawayanan. Wen tatang. Nakabutbutang met. Sapay nagtairak. Kat babae ka no te agparparang. Amangan ngayon kurso na daan nak. Ay na, di nakapagan ano dahi dyan alya. Basta, mabuting ak tatang. Ne, agawid ako na. Tadyak kaya ti masip ngatan. Urayam amalutaw tay tinula, tamang iyawid kan. Imbaglaas si dain yaw. Saanan, inakaon. Sana bale. Ta nagbalsigak matan iti pagtunguyo. Ay itulod kanton niya gawid.
Taurayam te malutluto at tinula. Wen nga rod atatang. Isu nga rod anang parti ak iti manok. Taimbalsigan na kami kininanang mo iti pagsungrod may. Sige nga roden tatang. Urayat ti sidaan nga ilutluto yo. Ay, kasla ka ba't latik ka nakimpot kanya kaon dadaw? Ha? Wen tatang. May ti kastaw tapno sweet. Anya aswait, ti kunam kiday, mabuting ka, nang runa tarabein. Adalang nga tatang. Ay tilukod to yan, tatalaga takraut. Darasan tatang. Idan! Ay, tatimarayan. Ay, pakawanay, limalakyan at takraut. Ayan ti takraut niya asawam. Aday Jessilid, tatang. Naglayon mo't i-Jessilid, itay simmangpot. Aginana ka noon, tanabannog ang nagtartaray. Adtaw iti tinula, asidaan niyaw, anak kaw. Agyaman nak, tatang. Nagkuyog kami nga imay ditoy. Kinuyog kaw tamok amabuteng. Idin nangag na ti taguob ti asaw. Timaray kidain. Ha? Ay, jak amaw iti day tanga anak kaw. Tatakrot meten. Wan nga rod. Mala, inakaw Elsa. Mangan kayawn. Tainyag kaw ti sidaan yaw. Agyaman nak, tatang. Paray, adda ka no overtime tayo. Agingga ka no 11:00. Ay, sana ka mabalin, pare Fred. Da kayo latan. Apay nga Sana kayat ni bakit ko amarabianak. Iso ka di nga 4:00 iti malam ket agaw awid kan, pare. Wen pare, kasta nga minti kayat ni bakit ko. Ay, sayang mo ti may sa oras mo no kasta. Kan ti overtime tayo ita. Sana balin? Basta sana ka marabian. Ngam kasapulan ka no nga overtime tayo ita, pare. Taado apan disal ti order. Ket nasken ama i-deliver iti nasao nga oras. Da kayo latan, pare. Agunget ngamin ni bakit ko no marabianak. Lakay, ingka man pagkatan ti half kaban rice sa ginatang ko. Aday di paraangan da olive, inruarnan. Imbagkit di taada asidag a paggatangan iti bagas. Apay ngamin nagimatang ka iti di mo mat kabala na bagkatan. Kun apay arabi ipay agimatang ka. Kasangsangpet nga rod ni olive itay laeng. Inubigat taon. Kat, saan tayo nga roden amangan ita arabi Awagam ni Olive. Tabagkatan nila kayo na ngayag dito'y balay. Di ka lagbain. Adda ka lang nga roden nga agbagkat. Masaduta ka, Rod. Si kalatan na. Nya? Inak maturugan. Uray sana ko namangan. Inak ko ni Jesseled. Hoy, dato! Ingka bagkatan tay bagas. Tapno adda may saang. Mga laklang itidwa sa loob dito ginatang ko kan ka bagas olive. Tani, di mo't kayat nga umay bagkatan nilakay ko. Amangan mo't no mabutang tarabiin. Wan nga rod. Ngam inrason na laang ang masadot ka no. Iso nga oray saan amangan. Anya? Ay, anya lakit din nila kay mo aya tatakrot. Ay, wan nga rod mare. Sipod nagdinamag nga adal alya ija ayan ti kawayanan di taddalan asumrak di ti purok tayo. Kat managbot-bot ang matan nilakay ko. Nakaluto ka din, bakit? Mabisina kaon. Oh, kunak man no saan ka namangan, tamaturo ka laangan. Mabisinak nga rudmat. Ibabaon ka itay amang bagkat iti bagas iti balay da olive. Ngam di mo kayat? Ita, ibagam amabisin ka? Mala, ingka maturog. Tada kami lang kadagiti anak ta timangan. Ni bakit mat? No paikit di akasta ka No katrabiin. Kabutang mo. Ultimo aniniwan mo. Kasanon no makasabat ak iti alalya? Ay, amangan no ipatay kaon. Laklakayan. Makapasuron ka. Takrot! Ay, sayang pare. Awan na ito da bonus mo. Sayang pa iti bonus mo kuma. No naki-overtime ka kada kami, idi kalman. Bonus? Oh, imposible nga da bonus yu San man pare? Naku na ni boss, nga da itid na bonus kadagiti naki-overtime. Nga main, nagsakripisyo kami kano. Ta imbis nga gawid kami para iti pamilya may. Ngam pinili may iti nag-overtime pare. Ngam siyak, pare. Pinilik ti pamilyak. Mas importante kanyak ti pamilyak. No siyak Mike,
Importante kanyak ti pamilya. Iso nga nag-overtime pare. Iso pa iti overtime pay. Ken kang runaan na, at dagayang bonus. Uray na. Jak pagan ano day ta bonus. Ti importante kanyak kat makadenak ti pamilyak. Iso ajak kayat ti ag-overtime. Iso ka di akanayon nga alas 4 ti awid mo, pare? Huwin pare. Tatalaga sana kayat ni bakit ko amarabianak. Kailiw nak ngami na kanayon, pare. Elsa anak, ibaon bunto man nila kay Mau. Tao may nabagkatan tay natang nga inlasin ko para kada kayaw. Awit ko man ngam nadagsan Mau. Syaklatan Nadagsan nga road. Talo ang nagdadakkel a karabasa. Ken addapay kamutay ken daduma pay anatang. Sige nanang, ibaon kunto ni Dado inton sumangpet, tan pa nagtrabaho. Sigay anak ko. Agyaman nak nanang, tadalatan at nateng nga itidyo. Sanin. Into nagsapalangan nga inakbagkatan ti kunam anata nga itad ni nanang mo. Dadya nga roti si daon tayo ita. Numapanak ita. Anya nga oras to ngagsubliak. Imbag no awan ipaaramid ni nanang mo kanyak. Jak kayat ti marabyan. Tamabuteng kamanen, amarabian iti dalan. Anya nga iti amok. Ang mga numakasabat ak iti alalya. Takunada mo't nga katang-katang kano ti alalya. Ay, anya lakit din ti kastoy nga asawa aya. Ala, intan, duatan amapan, tapno adda ka duam. Sige nga rod. Intan bakal. Tulungan dakpay biit amang ukis dito'y lubyas. Tamapan kunto ilakaw inton bigat. Nanang, agawid kami kuman. Tama nga numasipngatan kami. Agururay dagiti anak may. Mabiit laeng dayto uy. Alan tulungan dak biitan. Nanang, tulungan dakan. Ala Dado, tumulong kan tapno mabiet. Bakit? Umunaksan? Apay ayang agapura kaunay dadaw. Agururay nga rod dagiti anak may, nanang. Tikinapudno na, nanang, mabutang ni Dado nga amangan numasipngetan kami iti dalan. Taamangan no adda ka no agparang nga alalya. Anya, apay, mamati kayo iti dayta. Nabartek, jay naggapuan dayta nga istorya. Kuna na nga adda ka no nakita na nga alalya ijay ayan ti kakawayanan. Ngembartek na laday jay. Kasanunno adda. Nanyalakit din aya. Istorya lang dayta, dadaw. Istorya ti Bartek. Iso adi ka mamatpatay. Darasam bakit? Rabiing. Sana bali at adamot si daon dagiti anak ta. Day tala manganan ti aramiden da. Tanalpas tametten anangan iji balay da nanang. Di kan sumana Darasam kit di. Oo, di ka agapura Kita ang tadalan mo. Darasam ko nakmat. Ang mga numakasabat tayo talalya. Adda alalya! Hoy, Dado! Ay, talaga atakrot. Binutbutang ko lang. Ng timmarayan. Dado, ayan tayo inawit mo anak kasako anat natang. Diyak mo. Naibatak-matan. Natulid sa amat ni bakras. Anya? Di nakasangputak. Malagip ko nga dagam awit ko anak kasakaw. Ngamawan matan. Ayan na nga rudan. Diyak mo Naibatak sa amat. Ang mga natulid nga agpaiso iti bakras. Anya? Nagpukaw kamot ngamin. Kat kunam nga dalalya. Di maraya ko. Kasta tinapasamak idirabi i-olive. Iso nga ita, siya kung tinangyaon dito isa ko ang naglaon itinatnateng, manipod iti bakras, tasayang mod. Imbaglaangan tasaan anaunag ti bakras. Kay danga kamot ita, Elsa. Amom lang arudan at akrot nila kay mo. Binutbutan mo pa'y lang. Masurunak namin. Ngamaditikas niya, Elsa. Ngamin, ad-adang agbutang. Makapadakas kan kwa na. Ay na, masurunak ka talaga kanila kay ko. Ay, isinaksan. Si kamad gaya, Milsa. Makichinda ka? Juan Fred, apay, awan trabaho yo. Ngam, simrak mat nila kay ko. Adalay may ko ginatang akasapulan ni Jibekere. Un gayam. Amom ka day. Sayang ti puno sa maawat ko manila kay mo. Di nantumot kaya te overtime day. Tadi mo kanu kayat. Ti kayat mo kanu pay. Kat kanayon nga agawid masapa.
Takanayo na may iliw ka kingkwana. Iso akanayo na nga alas 4 nga gawawid. Nga oray pa'y nagadupay lang ti rumba nga matrabaho. Ay, sana pod no dahita. Anya ang maililiw? Ay, sayang mo ti bonus na kumaa. Mamati ka man no saan. Ngam adasag 3,000 a bonus may ang nag-overtime. 3,000? Wen, Ilsa. Tako na di boss may. Nga italaan nga gitay. Ngam dagiti nagagitlaan nga overtime tinik ka na. Dagiti makita na trabahador na amang isakit iti bakery. Anya? Gapo iti kinatakrot mo. Noan niya laditan ti rason mo kadagiti kakadwam, tapno masapa ka laang nga agawid, ken tapno saan ka nga overtime? Ah? Tijak magustuhan. Kanakababain, katikunam akanayo nakamaililiw ken ka. Yeah! Anay ko. Ay, nagpigsamat tanday di atong pa. Siyak pa yan ti rason mo no apay ang masapsapa ka nga agaw-awid. Imbis ang mabuteng ka ang masipngetan, tama nga no makakita ka iti alya, mangibabain ka. Bakit? Kan sayang pa iti 3,000 kuma a bonus mo no naki-overtime ka ide. Isupay ko mga igatang iti gatas dagiti anak mo. Ngam gapo tatakrot ka, saan ka na nag-overtime? Hoy, mangibabain ka talaga. Ibagam akanayon nakamaililiw kan ka? Iso akanayon nga alas 4 ti awid mo? Pweh! Ha? Saan ka mailiw itikas kan ka atakrot? Mangibabain ka! Manipod ita. Sabalin ti pagiddaam. Di kan umababay kanyak takrot. Ha? Maturog ka ni di kusina, maawatam! Ha? Di kang kayat na kaida! Anya? Ay, anya laki din aya. Una yan, tadi na kan kayat na kaidan ni Bakit Mao. Saan anasaya at agbalin at akraw? No di kat labanan. Tapno nasaysaya at tipagpanagan. Anya laki dyan. Malah papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinaulwan. Al-aliyak. Ito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay.